mi smo odlučili da svima vama koji ste radili bilo koji posao u našem gradu, danas da dođete pred opštinu da podijelimo vaše plate. I da vam damo regrese za godišnje odmore, za ljetovanje. I godišnji odmor zamišlja tučepi, vamo, možda ćemo tamo, možda ćemo vamo, vidi plata, regres. I kaže, jer mi hoćemo da samo to fino završimo, a onda kad vi podignete te pare, idite kod god hoćete. Mi ćemo čak dati autobus. Jel da fina priča? I u predopštinu Višegrad siđe 699 muslimana. I budu pobijeni za pola sata. Grad Ključ, na isti način, pozvani momci na megafon i rečeno, drage naše komšije, jel da fino zvuči, dođite danas pred osnovnu školu u Biljanu, evo ovdje ima Biljančana, i obavezno ponesite vaše diplome, jer mi hoćemo da vas zaposlimo. Nas ne interesuje što u drugim gradovima ratuju. Mi hoćemo s vama fino da živimo. Mi hoćemo da vas zaposlimo. Nama nema veze što vi niste Srbi ovo. Mi svi podjednako ovdje živimo ravnopravno. Obavezno ponesite diplome ako mislite dobiti posao. I pred osnovnu školu Biljane dođe 110 momaka sa diplomom oruka. I za 12 minuta svi budu pobijeni sa diplomom oruka. Sa tih 110 momaka i sa tih 699 mogli smo ratovati 5 godina. Gdje god je jedan metak opaljen prema četnicima i ustašama, oni nisu prošli. Vi to morate reći svoje djeci. Da Bog da im nikad to ne trebala informacija. Gdje god je jedan metak prema njima opaljen, nisu prošli. Gdje su oni prošli? Prošli su kad kažu, drage naše komšije, predajte oružje koje imate, nećemo vam ništa. Ovi predaju, oni pobiju. Mi moramo govoriti o našoj bošnjačkoj neimnosti. Mi moramo biti samokritični. Zašto? Pa toliko nas je puta koštalo toliko života.